Connect, eh? Okay. Manatu ki polimisia aloha asieta kono mauina kuo foa kiki tonga monu ia lave ai si kita paeari ekina si ishitaka e mai moa ki o tumuri o taria mei koile ma hontaloni asieta suvenia foaki mei misisi toketa oeau faka teni o ofa I he kolope o inasi ya isi I o tu ferenite amusia si ila ie o whakatangane te ke hota langi ki e whakatete si ishitaka e mai moa ki o tumuri o taria mei koile ma ona taloni asieta suvenia foaki mei bisisi toketa oehau whakalangilangi si I palataisi a Pasifiki tonga halapai o ke malama o whakatongona o tuutaiki e whaiku Vilaupe he koe helo o tuanga ofa si ishitaka e mai moa ki o tumuri o taria mei koile ma ona taloni asieta suvenia foaki mei bisisi toketa Ko kore ke u ho whangatu henga hi talawhatapu ko tō pe. O ku wha o atu pe me he. O pe ni kai a tā mua whainga maari e koni ke o atu ho mo polokalama. O ku moanga mahe ni kia I he mō nite ko tō pe. Ko e tufunga whanua alo au. Ki mua ke ma hoko atu I he ahoni ko kore whamone more atu. Ma kore whamone more atu ke ting mo tolu. Ka mamata I he tau mui koe tau polokalama he ahoni. Ko e lahi pe whanki I mau wha teknikare hoko holo. Ka neo ngoia ka ke tau toe tokang kiai ku ngā ku tau ngā ao ngā ke whainga maari ku maua e palau whesa heni.
ko fifia ke tai lere e professor to ke ta si wala ftani ki he tau proklama to funga fonua ko ia o ahoni pe malo ke mau taimi professor ko tu pe ke o si malo le dani ke hoko ate ta proklama pe ko tu pe ko kulere me ko ta pe me Australian na he taini mi Malo bito tonga pe ko whakata I he mau whanga maari e koe ni. Pe uke o spaho ko atu ki he hoe ki mo tau kāinga mea mai ki he a tōnu nou whaka teknikare koe ni ku tuai nau pōkalama, mo tau pōkalama. Ka ko whamalumalu atu I he taramalu o e whonua pe mo e whakatapu ko ke whai ka e hoko atu e tau pōkalama tu whunga whonua. Koi. I he wike ko o si foki na ta tala noa I he wike ko o si na ta kamata e ta foki ki he whare area. O ta kei nofo pe foki I he vahe koe ngahi mawhai, separation of powers. Pea koe weekend ni hono taha tolu ai polokalama ko ta whahoko. Ka koe ta kei nofo pe I he vahe koe ngahi mawhai. Na ta kamata mai me he kabineti ka kuta unu mai eni ki he whare area. I he wike ko o si na ke tala noa ai, kamata tala noa ai ki he ngahi ngā ue, ki he whatongia. Ai ana ke whatala noa pe whoki mo ki whamama whai. Ai tari iui me whankirea fo o koia o ku tau whenga ke tau hiki o ngā ue aki, ka whankirea tānaki mai, ka koe rea mahu inga taha koe whatongia. Ai ana ke tala noa ai, koe hae whatongia e whare area, koe whaulao. Pea, na ke kamata rewa ke whamatala mai ke ngahi ngā ue ia ku nau whai he tainimi o ku ikai ko nau whatongia ia ka whatata pe ai whare area ahi koe ai whare area o ke kakai pea mo o ngahi mea pehe aia ko weekendi e professor ko kore ke ta hoko atu mua I he tala noa ke kātaki o tala noa mua I he hoko atu ai vahe ngahi mawhai I he whare area o hoko atu me konga koe na ke ngata I he wikosi. Malo apito. O ku hoko e ta tala noa koe ni I he Ta pe ai whare area. Ahi koe ai whare area o. No. O ku hoko e ta tala noa koe ni he vahe mo te ta awhi aki o mawhai pure e tonga. Koe. Ke ne whakamanatu mai ai kia te au e kau tō nou lahi I hono puke ai ngahi keto mo e fuo na e osprawa ai koe e tau whahau. Koe. Pea kui kai ke tau pehe tau tō ria o ku ikai ke o ku ikai ke pehe e ta e tō e whai ha kapi moa mono moa sapuru. Koe. Ka koe ngahi keto I whakakau mo e whaunga, mo e fuo, kua osi iai. Ai au o kou whamama whai ia. He ku asmai me tatara noa mo e umea kua hoko koe ni he talu o e whainga tufunga I whainga liriu mo e hana whainga whakarea. Ai tau tōno no mo e tae maau mo e whepaki ai umea hoko. Koe uhinga pe, koe kai ke tau nofo I he u keto I whakaukau mo e fuo o I konistuto ne ka tau hanga omi ai ngahi whakaiki ki ke me hanga o whakauri e tau mo ui ki he mea o ku tau atu ki ai e tau uwhio mau. Koe mea maho inga hene o kou wakaike ai, koe wakaike he konistuto ne mo e lao whamamani ai. Koe kuai ai te whito I whakakau hei kai peto I liu ia tō. Koe. Hange koe vahe mo e wheka au whiaki o e mawhai. Separation of powers. Koe. Nai tāru hono tufu ngā I mai I he laulau centuri o hao me kaukari si a hono whau hono ngāhi hono whau ngā mo hono pou. Pea hao o tau pe he kua maau mai. Pea ko ene kakato o ia pe e toki ai hono ngahi whakai ki.
tawa mai ki he kuonga koe ne senturi tafitu tahwalu. O Hawaii he ngā aue Charles Montague, Thomas Hobbes, John Locke, ko Rousseau mo haifo. Ko me aia koe o koutu mao au ia ai mahu inga. Pei kai ke tau atu e tau tolu e tau whanki ilo whakatau taha mo e tau kei he ngā aue whawhare area. Ke tau hanga o liliu ake o mea koe a he koe wheta awhi ake ai mawhai mo ene whewahe wahe aki. Ku Australia toi ki ai a mamania mo e ka wako o ia koe fo i ui wheke ia ko ui. Pea patau toki haore vai ke he hiku o i wheke koe whiri whare area mo i whiri o i urakata. Ai ni ku. Ka kou whilawe atu tonga ki hami alalahi e ua ka toki whokia ke whare area ke whiri. Ulo ki uwha manatu he ahoni o i konistu tone i tonga. Mahuinga o konistu tone. Pako ku wakai koe ki ai tonga. Koe ka kai tau tolu o ku tau hanga pe tau tolu o lohia ki i mo kākai pe ki tau tolu. He oku tuku ai ngahi. Keto i whakaukau e mo i fua konistu tone ku osmahau. Ka ku tau longo a hao he whakaiki iki. Pe aku tau tala ke liriu e konistu tone o au ki hono ngahi kupu koe o ku tuu tai ngata. Pea hiri ko ia kone hao koe ke whakamanato e konistu tone pa tau tala noa loi. Tau tala noa rewa i he ulaki whaa, tau tala noa rewa i he netufunga whonua, moe ha. Ko whanau ki tonga he ahoni, ki ngahi mea o whaahoko ai whikau aku moe aha konistu tone. Ko mea pe kou hao ke te au. Koe kakai loi moe maalua loi ki tau tō moe kāka. He ko hona mo o ni ke te au. O kai ke aha ku tala noa aku ia. Koe ai ke pehe ke wanga malu e tau whaha. O kou tala noa au ia ki he te whitoi. Ke toi whakaukau pea moe whaunga moe fuo e konistu tone o ku whaamamani la. Ko mea ia ko isiu ia koe ke te au. Pe ko haina ane whao, pe ko tau whahau, pe ko hataha kehe. Ata mo ia ka oku o osi iai he konistu tone. Ako ku whanau koe ki tonga he ahoni. Ia e kaka iai nanau pehe o ku whema o ke saupuru mo furihi e konistu tone. Ako kuhinga, lahi. Lea mai e radio koe programa, koe voice, koe tere a voice, koe nau u programa. Kakai koe ni, koe kau mui o kakai na nau tala mai ke furihi whakatungulu. Konistu tone. Ko nau tōrani ko whanong kia he ahoni. O ku nau hanga whamahu inga e konistu tone. Ai koe tau loi mo e tau kāka i pe ki tau tolu. I e fo i whaunga, whaka ofa. O i keta i whakaukau ka mo i fu o i konistu tone. O ku katau pe a tau tolu mo i whahinga constitutional monarchy ke mo ui ahoni. Pe a ku tau tatau tonga. Pe a mo u demokarati o ku republika i he u te i whakaukau. Pako mea kou kai koe ke hoha ai, pako mea kou kai ke hoha au ia ki he whaunga mo i te i whakaukau mo i uhe konistu tone. He oku tau inas, he oku tau mau e mea, oku mau he Republika Amerika. Oku tau mau e separation of powers. Oku tau mau ai u whakawhai kehe i o u whare mo u whatongia te whito. Koe hanga u whaunga la, mo hanga u tutu uni, oku tau inas iai. Ka koe whaahinga whakaloto i koe nei whai o kou tokanga lahi ki ai pe o kou whewhopi aki holoi. Koe mea e ta hatonga, ko ki lawea koe ki konistu tone, ko e tau loi, mo e tau kākā, mo e tau mālua loi, i he tau hanga o tala e tau ngahi whie mau, ki konistu tone, osko ia pa tau to tala noa. Ko konistu tone mahu inga, sini whakarea e whamatala mi tonga. Koe konistu tone ato ngā koe kau he sai kahai māmani o kui ai ai tau ata ina
Keke talanoa hata ke separation of powers. O tonu fuki ka uia he kau kanoa. O ku mau ai te mai aki mo e whika au whia ke mawhai. O ku mau ai o tonu si ke he talanoa koe. He ka pau te o ate ngahi tau whakai kiki. Pea mo angai tua ngahi kupu. Ka osi mea I e ho e ki mo. Koe utau nai utau mahu inga I he tau hau. Ono whatu e koni sutoni. Pea oku fie mau ki hai e umea mahu inga ke mahino. Na e whai pe tau. Oku tau whakai e tau toro e tau kāna me tau ka koe whaunga ia koe ki lalo koe toto ataki I he kulawe ia. He na e osi biriwa tau whahau ia o Karistiane. Ne tari e kutu malanga lau koe tu. Hei whai pe tau ia tonu. He ka pau nei kai ke whahatau ia. He kai ke lava hami aia ta. Tahi wa tōu noa o hofia belana. Tahi wa tōu wha, pari e tau whahau e lo. Kai ke whai pe tau. Lere pelo tumo tau. Lere pelo tuto ki alu pe tau o osi ko tōu regereka tau whahau. Ono whakamaa e whare area koe a muka koe na tataka motonga ko ahake mo mea nana o whakotu. Pea moa paha, e moa pauni. Ka koe ku poini, tau hanga whakamaa maa e tala noa ke ko nistuto ne, na e whau ake toto mo e taataa. O e tau whanga kui, ka tau airewa ke ai mai whanga ki I uhinga. Whanki I uhinga I e ku wakai koe ki ai koe whanga ki I uhinga o ku whai ake fie mao tau taha hai. Kai ke tau wakai ki he ngahi mea na ne hanga o whakawai mai whai ko nistu tone koe ni pia mo mea kou tau taha noa ki ai. Pia tau ngā ue he uho no kapi mo mea. Kai tuku noa e u keto I whakau kau mo ufu o he koe mea ko ia o wahi mo nasi ai ngai ko nistu tone la lahi mama. Pako ufu awe whakaos ke kapaki ko ia kau hao ke poine taha. Te kau aku me tatala noa e ui kōsi. Pia na aku kamata ai e poini ko ia he ui kōsi. O ku waheua pe ko nistu tone kia. Ko u kupu o ku ngofua ke saupulu kapi mo mono. Pia mo u kupu o ku tu utaingata. Ko u kupu koe ke kapi ngofua ke saupulu mo mea ustala mai hanga tonu he ko nistu tone me hanga pofata. Ko u mea ia e alu whakataha ia mo e liliu o e aho e tonga. Pea he ikai ke lava ia tu umau. Pagware mo u kupu e tu umau pe ia ai ko ustala mai e taingata. He ikai ke hanga he liliu ia o taimi o liliu o u kupu ko ia ai ko ustala. Ko e totonu, ko e tausio ke ngai kupu ko e tawa taina ka te whakataha te ua. Me he kupu uruaki ki he kupu fitu ko e kupu ia o e tawa taina. O stala mai he ko nistuto ne ko u kupu ko ia taina. Taina. Hake to e to'o ia. Paka u kupu ko ia tonga, hange ko whakatala noa nina. Ko u kupu ia o ku asi, ko u kupu ia o Bill of Rights. Nā tā noa mai mea he hau me Britania. English Bill of Rights ko was tā noa. Ko to'o mai u kupu ko ia me he u kupu ko ia. Ko to'o mai u kupu ko ia me Bill of Rights ko a Amerika. Soan? Ko ia mea o tau toi ai ke tau wala ki ai, o kai ke ala ke a Britania, ko ke ala ke a Amerika. Ai mea kou whai ai te la waki I tawa taina o ere aka kou whia mau ki toki lawe ki ai ha tangi te. E sio ke mea koe. Ko ukupu koe ne ai koe ono koe he patoa. Ukupu katoa ia ke ukupu koe o taina. Ia koe mea ia koe ia koe ukupu koe o taina. Ko hono liliu, mo hono saupulu, mo hono to'o, o ku whai beia I he toe whariki ringi toto. Ia ko i moonia ko whia mau ke whakamahino ki he kakai ko toa pēo nau pe he o ku malawa ke toko e tā me he ukupu ko e nipe o whaingo fua beia ke ai o liliu. I ka hai
E? Kaku ikai ke tautari poki na e u whakakau hala mai o mai ke whakua. A e nia o kou tala noa atu ai au, koe u kupu ta ngata ia. Koe u kupu ia o ku toki vete pe ia e he whariki toto. E kai ke lava e ko ia hau e he taimin moho whakauhinga, moho wako, moho pāti, moho ha ke tala mai ke to o u kupu ta ngata. Tako u kupu ko ia tonga, o ku ikai whi mau ia ke whai hano tālanga i moha whauhala whanganga kia i he ukutapu. I he tua ko nistu kone. Ka ke sio ke foi, ai noa ia ko ia ko tau fōu mai ai, pia ko whakango fua ai uku, sio kai ke whaha mea ia kia. Ka ku wheunga ia tonga, ka whoki mai ke ta kabinga. Nengo nau whikau akipe. Koe wike ko si tonga na tatala noa ai ke u keisi na o mai e ahange koe hopo anuki. Nau tok nofo si o wharerei ki he ta o kalama. Nei kai ke u whakatoka ai, ke ta whakatoka na ia. Koe u keisi sivire ia. Na kai whoke u mahino ka te aupo koe uhinga mai e pehe ko o mo ua. Anuku kai kei wharearea. O toki sio rewa ke isi anuku mo toi sio ki he ta polo kalama mahina mai koe keisi sivire. Na kua silawe te o koe whakawhai ke hei he hopo hia mo hopo sivire. Hopo kere. O tala noa la o ia ki he hopo hia. Aia koe uhinga ai. E koe hopo sivire anuku. Pe ta tau pe mo to taha e hopo sivire ko hopo ia e ka tama ko na te mau ke na o to tong ko u hopo fo ka ki si an ko mateni ko u hopo ia i lau ko sufficient mo fo ka ngo ko vi me ai kere ko u fo ka ngo ko vi ke o na u hinga na hopo ia e ko me ai ko fi la de kai pa ko me ata e tonga na kai ke tala noa na eswai pe la be kai ka I foi ha ko ke tala noa ke fivi na tala noa I mafai pure hau pe nga we pe mafai pure to a pe fakau kai ke tala noa o ku hu fe mai ai mafai to tapu I he u fili ko ni a fili e tu I ai kau lot pe ko ni kau fareri pe ko whakataha tokoni os mahino ko mawhai ko to tapu o ku I he tu I pe ia I he tu ai ko ni stu tone mo tu ai lotu aia te ta uraki ki lave ki ai ka ko uhinga ia e taha ko o ku mawa he tu I ai u mawhai make me he mawhai whakai hau ko hono uhinga ko mawhai topu tapu. Ko hae mawhai topu tapu kautoela. Ai o kuia e ne to tonu ana ia ke ne hanga o wakai I mo siri mai ki kautolu. Ai pe koe na ai e foi whakataha tokoni motu a ke omi a pare miamu ka minista ka hanga he tu I o siri. O kui kai ngata pe ko ne tu I ko ne mawhai whakai hau whakai ngā haue. Ka koe uhinga ko hono mawhai topu tapu he koe whahinga tui ko ia koe tui whakalotu o ku pani ai tu ia mehe o tua. Ma ke he koe tui. Tongi a ke he ia pe tui ke ai pe kai ka kong tā noa koe ke whaunga o e lotu whakaristea me mo ko nisku tone. He koe toi tō tape tu I koe umawhaina e pāpāsi mai me aho e to hao he atu tonga. Pea na e loto le rei ai tu I tonga whamumuia lau whiritonga I mahino ka nau tolo e mawhai topu tapu ke pāsiange ki he ke tau whaha. E kai ngata ai kai toi hoko ia I he ngāhi wheta ame aki o hau he tata. Koe kai ngai ai tau tui motua. Ta mo tui ko iau kei tolonga mai. Pea mo whakakau e lotu whakaristea me o ku pane tu I pea koe tu I ia. O ku ke heia meha to e taha. He koe tu I pe ia o ku pani. Winga ia e ne topu tapu.
O hinga ia ene mau koe ai mawhai make hange me mawhai hau o taremia. O hinga ai mea koe ape a toi whakakau mai rewa. He koe uhinga he nai o si whai ai fo I tau lahi. O pau ke kau mo ia ke he uhinga ai mawhai koe. Pea koe historia tonga. Koe historia ko toa pe alu ia o lau wawheta. Me koe fo I tau lahi hawhonua e taha pe. Tau lahi au pika whai e loto whonua, tau whakaloto whonua. Pea ku pehe ngā historia. Hange koe whai tau koe a Amerika, whai tau lahi e taha. E nau riukapa. Hange ko Faranse. Peke wha ko I riukapa lahi pehe ia talo historia Faranse I he tau aukimi. Whai e u tau whakaloto whonua. Ia pika ke au ia ke whai riukapa Faranse. Tu o taha pe. Pe aku toi alu ai he lau senturi lahi ai anga mahino ki historia pe toi hoko hafka koe ke tau ilo tau tau koe kuonga whee. Tatau mai foi riu kawa koe a Amerika. Pako uhinga kulave ki ai he aku tatau ai motongi. Koe fo I tau koe a tau tolu koe whaloto whonua tonga na e te eki ke ai ha fo I tau lahi I e tau alu ke ngata anga e tau ilo ki o tau historia. Ja koe tau toi hau koe ni, o ne oange ai e ia mawhai lo ua koe ni o ku mau he tu I ke whai ake ne whiri mo e ne tuturi. E koe fo I tau koe a tau whau e tau whaloto whonua. Koe tau lahi ia na e tau e ne hau mei mua. Nanga e whakatupu e tau whau. Ka ku poi ni na ne hanga oange ai a ini topu tapu mo ini hau ke tau whau. Uhinga ai e ne ia ai. Ja koe mea ko ta mahino ka tau tolu he historia. Hange ko ngahi mea kon ko whai he tau whanu. So ke mea nai hoko he wafe mau. Koe ko hatau lahi e koe foi tutu. Koe ngā hau e no. Ka koku poi ni. Ka whakatatau ai foi mo weu koe ia ki he tau koe nai whai koe I he kuonga o ukalala whampo o mai ka tau whau. Kai kia hau whakatatau e ta. E whito ke hau ka tau whahau ke he fwoi whakamaka ko ia. O fwoi tāmate tamata ko ia. Kai lawa ke fwoi tu o fwoi. Paku tau omi leo tau tau he ahon. O whehu ia. Ai mawhai pure ko ia. Mo tau pehe te tau lawa mei tua. O veteki. Ikai. Na e swa tu e tau whahau. Ko mawhai pure ko ia. E toki veteki pe mei loto whakakonistu toni. Pe ko I riuka. Tau mea ke mahino, he koni kai koe ke mahino, koe tala no aloi me tau aki whakalotoi, o ngāwe aki a ke ngāhi ke kempeini whakapolitikare mo mea tatahau me ne inga. Ka he ikai pe ke hoko koe poini koe o koa. He ikai ke hoko ia I kempeini aki whakapolitikare mo se ngā huki whareare. He koe uhinga ia kune mauai ai mawhai tōpu tapu koe ia ke whai e ne whiri. Koe tūtu uni ai lotu whakaristiane mo hopsinu. Koe tūtu uni ai lotu motua. Pa koe tūtu uni ai fo I tau koe nai whai. Koe mea hano ua kou whia lawe ki ai. Koe ne huu mai koe kau whafofo ngā ki whare area. Toi whai foke fo I whiri ai ke nau au ke kapinetina te kai ke ulawe ki. Nau tala noa pe kai tonga kare e lawe pe awia ki ai pau ai. Pa kou tifi e tae naki atu. Koe hae uhinga o ku whiri ai hapare mia me he whare area ki he kapuleti. I he roto whare area. Koe osko e tau fo I tufunga whonua. Kai ke lava e kau whare area ia. Ke nau mui. Ki he fo I tufunga koe ke taha ki he taha. Ke nau lava nau tō. Nau om nau tō ria o whakapāti. Pa koe, nai whai e kirewa e whiri ia. Hu mai whakaukau whakapāti a whai ake whiri ke hu ke katineti. E kai ke whiri whakatau taha. Kai sea taki taha. Kai fui toko ua no tau ata aina. Whai e te whiri oa o mai hawhainga whakauka. Ka mata pe ai e nauhanga mau I ai fwoi mea koe I he fwoi whaunga whakawhare area. Pe hange ko ngahi lawe ki mua na I kai ke whakatoka ngā ia.
ke whai hano whai to o he kostu o ai upāti, pe koe pāti la ki tu. Sai, koe hai uhinga ka whiri ai ha whakafofonga whare area i ha taha ke pare mia. Koe mea whoki koe iau totomi ke nau vete ki loto whare area. A e nau ngahi uhinga. Koe uhinga koe whakotu ai whakapāti, ku nau whairewa e nau ngahi whaka uhinga mei tuka. O whakotu whakapāti, ke nau o mai o toki whai ake ke nau whiri. Ka koe whehu, koe hae uhinga ke tau whiri ai hataha koe pare. O ku tatau nai, ai ngahi uhinga ko ia mo uhinga o ku whai ake ai whiri e he kakai a tangata pare are ake huki loto. O ku tatau nai, ai ngahi uhinga ko ia mo uhinga o ku whai ake ai e whiri e he tu i e ne kau whataha toko ni mo e ne kau lots. O ku tatau nai, ai uhinga o whiri ko ia o pare mia mo uhinga o whiri ai he tu i whakamau pia mo e pēnolo pe koe tu i ai kau whakamau mono whiri he tu i mo kau whataha toko ni ai tu i whakamau. Te hoi maho inga, koe hae uhinga, koe hae ngahi tu uni, o ku uhinga ai, a e tau whiri hataha ko pare mia. Tau wakai ke tau kau pare mia tong. Tuku ke hanga lo ta severi. Whiri e ho eiki, no pere mo ki nau tolu na nau kawa te ai kawa tahina, a tungi wakano. A eiki no pere tu wakano. Peko lotu i wakano, ke hoko ko pare mia. Mantui tonga koe uhinga tara noa ke ai, he koe whiri ki mo ana e whiri e he tui. E koe whiri koe e tui, na ne whiri i he mea lalahi e ua. E lawa peke toi tala mai ai tahu, tolu, i he tau whaunga i he ki mua he waa whea. E whiri he tui o whakatatau ki he tuku whakaholo. Ai a ko uhinga koe ki ai whakatatau ki he whiri, koe whiri o hano pere. Pea mo hono tuku ke iai e aho ke mateu teu mai ai ka ai ngā pe koe kakai ai no pere. Ai a koe kana e hau pia hau mai ke ai o whiri mai o te vere. Kana kai ke tau whia maari ake. Ka koe hae uhinga nai whiri ai e he tuki. Tuku whakaholo, koe uhinga hono wa whiri whakatatau ki he poto mo e ire, whakai tau kei i ha whahinga mala. Whakapapau i e toko taha o mai o hune mau lo ua. Ka ua kei mo e uhinga whakalotu mo ea. E sio ki he tau mea koia, ko u mea koe nai whiri ai he tui. Me kai ke makatu unga ia i ha whiri whai mānako whakapone. He nai osi mahino tonga ai uhinga ai, ko hataha me ho eki no pere, i he tuku au mai, mo hataha, ne te kai ke whiri ha pare mia ai au kai ke ne ilo ha mea pe nai kai ke ako. Pe nai kai ke tau kei ha pahinga mala mahino i he whonua. Pare mia ko toa pe he ne hau o au mai kia lotse vere. Na whiri koe kau pare mia, na ngawe whakapure anga, ngawe mate aki koe kau ho eki no pere, mahino ho nau ngahi hala whakai ngawe, mahino i he tuku whakahoro. E tau hau rewa. E tau hau rewa koe ni ki he whiri o tui wakano. Nei kai ke whiri a he tui, ka nai whiri e kau whakafonga e whare aia. Koe hae uhinga, na e uhinga tatau nai, mo whiri e he tui. Koe whiri whai mānako ia. Koe fo i mea ia o ku oange ia e he te mokarati ki he whare ke nau whai ake e nau whiri. Whiri ia ki he, kai ki ngahi uhinga te whito ia nai uhinga ke ai tu. Whiri ia ka pau o ku uhinga ia koe mauai ane mea. Koe mea whoki au whakaata whiri ia, koe ne sio koe ne whia minista. Sire u whiri ai tu, koe mea whoki ia na kai ke tau whatoga ngā ia. Hono ai koe i he tau whakotutu mo tu a e tonga. Ke whakatou whai e whiri ai kakai me he te pire a kakai mo te pire ai o ki no pere. E nau omi tau ata aina, pia whai rewa whiri ai tu. Ai au ku tau pehe
ni manoa ai. He kufiri e he tui me he kau whafofonga ka kai mai firi e he kakai ya mo kau whafofonga o ho i ki no pere i he ne kamata. Leongo nei me lahi ani hawa o ki no pere. Sai ko e tau mea ko e tau tolo he aho ni ko u mea le rei ke whai kia e tau ato. Firi re. Toki o me kau tā mātonga. Ha ure e kāpia ma. Ha o e tā mai a kune o stalaange ka pau te ke whiri au. Te upehe mo pehe. O atu rewa ai kanti te iti kou pare mia tala atu ia mo ene fi. Sio ka nau toki mea kono ui koe whatau hos. Ni ko whatapu he lea whapapala. Pe oku whaka ata ia he te mokara ki ka oku tala no atu aku ke he moanga hono whiri. O pare mia. Sa. Whaere wa tau whakaukau, ka pehe whira te wakamu. Nau whakaukau koe tama ia koe o ku lawa o koe whafofonga motua mai o whare, na o sea whare area. Pe o ku mālohi ene ngā ue, he utapa ke koe tamana e ako lelei. Pe o ku ai ene kaunga kia hai mo hai, he kau tama tena o whiri a mo e hāfua, Tau hau ai. O sea te tama koe a tau hau ki he. Mālohi foke hou e ki ia mo kau atau atai nana e uhinga e nau pure ana. Uhinga me la wā foka whira. Mo hea koe ngai uhinga te hana ki mai. Tau hau rewa kia Samuel Crispo Hill. Toi koe fuo ia katau koe toki ai whakaiki kehe uhinga ahai me. Tau hau koe ke tama koe ia. Ke pare mia koe ia. Mālohi kau tau atai nai. Ya ke malo he pato. Ai a ko foi fehala ki ka ka tai mai a ko ya i ke hoa moanga o fo tu fra ke mo ala ki ko musla be. Ke na fili mai ai. U hinga tatau pe. To hoko mai rewa ki pare mia ko ni. U hinga tatau ko fu tata. Ai a ko ku fiela ba ka ko u mafai fili ka to mafai pure ka to ko ya to nga. I kai ka wai ai mawhai topu tapu ia whiri ai tui. Koe u mawhai pure ka atoa ko ia okse kau akia moi mawhai pure hau. Whakai ngā ue. Ha mea au toki kau ai tui. I hene. Hau ai pare mia, pane tau whiri rewa ane kau minista. O tau peheange mai tau te tau lawa tau tora fo tu foi fonga fili pare mia mo fili e pare mia minista ke to mawa ke u e fia he u me tau pe no fia wa te mo kala to bi ha pare mia o ne fili atu ne ka minista mandi ko ne fili ana ya to ma se ke pa na mia o si are a pau pe na to vi e tu o ke pehe ke to ki ha pare mia pe sa e whiri tau ata aina e ko kau minista. I kai. O spai e nau area nau tō. Sai ka pate mau whiri ko. Tua ne tō. Te ke hanga rewa whiri mau tō. Whiri ke minista. Mea ia ku ui ko whahinga whaunga ia ka ki tawi loi po koe aho no ui. Ka ku ui whoki ko whakatau hosi. Ia. Ka kuanga koe whakau tau ataina ki ai. O kui kai ke maa tō. E tonu ke tukuange pe whai e whiri. Pea tō whai pe reha pare mea. Whiri pe koe poko hau ke whiri e pare. Ka kuos mahina mai me he tau o tu whiri koe ni o ku whai a rea ke mau whiri koe. Ko hai koe pe he koe tā mahua. Pa ke whiri ki mau tō ke mau minista. Ka ko ene maa, kia te au. Vote, whakalongolongo. Au e whakaatake o mai o whakataha holo i tua mo mea tau hū ke whare. Vote, ko hai o ku pare mea. Au a te tau warea i tua. He o ku tae maa aia. I he whonga maa o mea koe whiri e pare. Koe u pare mea kani hoko e tolu koe ni. Os maa o e u whakamoo ni. Na e whai e area ke whiri he kau tama kane whiri ke nau minista. Sange mea koe. Ka koe anga koe whakau.
oa alau e o mea kuia. He ku pehe ai whakatutu whakate mukalati la. Pemia. Nau vouti pe nau topo ko hai e paremia. Pe toki hanga pehe paremia. O whiri kai ne ilo e ia poko hai na ne voutia. Whiri tau ata ina pe. E ne kau minista. Ka au i kai foke pe. Koe foi uriri la ata ia ka te au e whiri paremia mo e whiri minista. Ko tui e tonga koe poini maho inga ai koe ke kau mai kia e mawhai topi tapo e tui. Ka aku kau mai i he taimi whe. Toki kau mai rewa ea i he ene whakanofo ki nauta. I he installment. Aia koe election mai e, whiri mai e me lalo. A rewa he tui. A rewa pare mia o whiri appoint mei o lunga kau minista. Ka kuna o spelo toi nauto. Aia o ne hangarewa ia appoint na e elect mai aia e he kau i he whare. Harewa appoint ne kau minista whiri mei o lunga. Hangarewa he tu i o whakanofo by installment. Koe whai mawhai koe, aku whai ake he whakanofo e tu i. Koe mawhai topu tapu ia, pia mohono mawhai hau, mawhai whakangau. Ko tui koe whie lawe ake he whai konga ko ia e tonga. Koe ngā kata toki toi whoki mai, kai o atu hawhainga maari e kata toi whoki mai ki he whare are. Koe, Professor Malo apito koe ki whehu i benia ko whakaukau hake he tatala noa he eria koe ni. Aini koe ai whiri whatau hosi koe loto whare area he taipu whiri ai pare mia. Pea o toi whia mao atu whoki he kau tamai koe nau whiri ai. Ke whiri nau tolu e pare mia. Te mau whiri koe ke pare mia. Ka ke whiri mau toke mau minister. Aia, o sianga maheni beka inga aiki ai. Naku whai e tala noa whaka eke pia mo e whakafofonga o haapai tahaua. Pea na ma tala noa ai ki ne fo i lao o kune lotonga ngau e ki ai. Ke solov ake pala parema koe nina. Ne whakamatala ke ne fo i lao ko teo ke ne whakahuki whare area. Ke solov a fo i pala parema koe ne whakatau hosi whare area. Aia, pa nau eke kepe ko hai fo i lao pe ne tala mai. Koe foi lao ko hono whiri e he kakai ai pare mia. O te whiri e i whare harea. Pena ko e kepe waha whanua na e o whakatata kia ni foi lao ku whai pehe he ku koe kia whanua ia e whiri pehe pene talamai ko e kai. O koe ki whakatata ka whanua ko ni whakaukau pe ke whiri he kakai. Pea taim koe nai whaka e kepe o pantamai. Ko option hono ua. Ka paurewa o koe ke malawa ia ke whiri hangaton pe ka kai honau pare mia. Pea te whotu u ke whare area fo i lao, whewhea ke ua te kau e kau no pere ia hono whiri o pare mia. Ka whiri pe ka whafofonga toko ta whitu o ka kai. Ka lawa ke taofi ai whatau hosi. Ko ku mana tu ia pea koe taimi na o tala noa mai koe ni e whai pala pare ma koe. Ia koe hanga ho wakai ki he whai tu e whai kongo. Ka pa e lawa e whai lao koe ni o whakahuki whare area. Io koe ngahi pare mia foki o ku ua ai tu koe ngahi pare mia mamani. Koe. Ai ko kuhinga o ku ua he koe ai pare mia i he constitutional monarchy i he upore ana whakatui. Koe. Ware mo pare mia i he republic. Tuku ke hanga ngahi whoponga pure ke he ia ko whieta anoa pe awe ke he whoponga pure ua koe ni o ku pehe e mamani mo kau ako o ku na whakatou demokarati ki e na whonga ki. Aia koe pare mia koe o republic. Koe pare mia koe ia o ku wha ia e ufonua o ku whakanofo install ai pare mia Palestini, ka koe Palestini na i whiri e pare mia mo e le wha. Pa koe u pare mia aia mei koe whiri whaka e paati, ku kanoa ke Republika. Me mei whiri whaka e paati ai pare mia. He ko mei koe u Demokrati Republika ka toa nau whaka paati. Aia nau whiri e nau tolu e nau
pare mia I he whare. Koe lahi taha koe whiri I he whare hono ua. Aia koe ka kuia rewa mo u whare make, whare oe kakai. Oe a lower house. Lower house, yeah. Aia koe mea aia koe ia ha urewa lower house ia mo upper house. I he tawa noa koe ia. Koe mea lahi taha aia koe upureanga o kupehe. Aia koe hange koe ni. Whiri e nau tolu. Nau o mai koe ai whare I lalo. Pea whairewa whiri ai pare mia ia he whare I olunga. Aia koe whare o tau pehe. Whiri whakasteiti mai kau whaafoponga. Kai whiri whakahanga tonu he kakai he whare koe. Whiri rewa pare mia ia a ene kau minista. Au tau tatau ka atoa neongo pe koe Republika pe koe. Pea whaahanga rewa he pare mia mo ene kabineti. O nau hanga whiri a pare steli. Oi Republika. Ko ka noa ki Republika. Pe ko nau hanga whiri e pare steli. Pare pe a whiri e pare steli ai pare mia ia ane whelo toi ki ai mo whare. Seke me whare hono ua. Ko tau hau koe ke pureanga whakatui. Ko ka noa pe koe ke ufonga whiri. Tau hau koe ke pureanga whakatui. O ku mei whiria e ngāhi whahai. Pea hange ko glave, ko Republika o koe Palestini o ku whiri mai ia o fau mai I he whiri a kakai ka o kui kai ke pehe ke whiri whakahanga tonu he kakai e Palestini. O ku mei whaka kulupu, whakawāhenga ia ke nauhanga whiri e Palestini po ko whakawāhenga ai ngahi whanua Republika ni. Ka koe tau hao koe ki he constitutional monarchy, o ku mei koe kau whafofonga whakawāhenga ia ke nauhanga whiri e Paremia. Kai whiri mai he whakatau taha ia ai whare I lalo, ai whare tauputki lalo. Lower house. Koe tau hao koe ke Palestini tau pehe, koe tau tā noa halo ke ngahi Republika o ku sai peka o ku mahi noange tau hao koe ke he Republika koe a Amerika hai koe ia ai foi mō tolo ke he Republika ka atoa pe whakatemukala. O ka wai mui ke ai mo whatontonu ke a Whalanse na nau Republika palahe nau koe whato toa nau. Ko Amerika, tale ne tu ne Republika whatemukala tiu ki kai ke holofa. Ia hani ngau. Aia koe mea ia koe ke whamaunga pakousa, aia pewe whamaunga koe ki Amerika. So Amerika, hamatei e nau tōru ia Paremia. So koe Republika Maari e. Ie ku whakaukau he tātātā kani ke Paremia. Ka ku whewhe Palestini, koe nu whainau whiri he weekend. Ko Slavia kai tonga. O koe ke whiria he kakai. A Palestine. O whiria he Electoral College. Pana ko Slavia timu. O ku whiri mai ia. O ku whiri mai ia koe kau poto lalahi pe koe kau tau kei he umala e mei state e ni manoa. O nau hanga rewa. So o skoene nau whiri. Koe nau whiri koe ni koe whiri whafofonga. Koe ke nau whiri na koe Palestine e neo whai na campaigni a Joe Biden tam. Tamo Donald Trump ki tua. Ka koe na campaigni ke whiri ki nā ua ki he whare. Pea whiri rewa e he kau korisi koe ni electoral he commit whai whiri koe ni. Ia nā ua pe ko hai. He koe ngō candidate I au toko. Ka tau whoki mai ke whokotu ai. Whakaukau koe ai. Whafufonga hapai. Kia te au, na e os poko tu ai tau whaunga whiri o Paremia me kau minista ke maa no whiri. I he tau hao motua. He ku te kai ke asi mai nei I he tau historiana I mea fua aki he tu I he ne whiri ha Paremia aki e ne whiri mao ana. Na e ai u conditions
na fai a kai tau fili paremia ka ko fili o paremia na fili atu e ho e kipe a fili atu e ka fa fo ngai ka kai so ka para parema ta to na tai mini he kuna o mi na to luia o takitaha ai e na fie ma mo e na fie ma ke na minister mo e na fie ma ke na paremia o nau takitaha whenga holo kai ke toi haka mo haloi ki kai lava fuku mandui ko ne ko ya he kai ke mau ya o tala noa mo oni o pau ke loi e kantiteiti ko ku pehe e kantiteiti ke mari ke whakaloto i ke loto ka ko foi process ia ku hoko i e mamani i he whaunga ko ia so ku toi a man ke whakafofonga ko e nana e ka uia i he teke mai ko ni ka mui ko ni ke whakau ko e noa ke sio ke ki tau tolu whahinga e tangata he taimi kou tau tae mahino ai tonga ka ku tau whainga he tu uni he taimi ni ihi ko i kai ke tau mahino e foi whaunga ko ia mo e foi system mo e foi whaunga ngāo he koe mea ku whoki koe nai fie mau ke tau siofi le rei ka pau o ku whai hasau tūnu ke i lava o wheta ofi aki pe whakai separation of powers I thought process no election. So koe mea koe no ku tau mafuri ki ai. Tau fihi ai ngai whonua lahi maa. Toi alu nau tolu ia koe nau o mai o malanga mai ake whai to tonu mo oni mo ha fua mo ofu. Tonga koe ia koe nau huke whare koe ta kahakumi ene mo ui. I e whainga maani. Se ke fotu koe rai whakafora. Koe whehui koko o atu, koe hanea o kutoe ai ke toe whakala whananga. Me he fo mea koe na nau. Pou ki ai na nau whelotoi, na nau teke, ke whai e fo iniliu, pa koe fo iniliu ai. Kai ke he koe kupoini koe ke ai hena e i kai ke nau sio, nau tō ki mu. Ki he osi po i whaunga o ku malawa ke tau ki nere pe ka tau whanonga he kune whakatou mau matau. So ka foi ni koni ani tau aloi. Ke nau whainga tā ia nau tō hana ki hinga tā anga e nau mo ui ka pahe kai ke nau ilo a mea koe ke whai tō ake. He koe mea e na nau whainga ki ai. Ke hau, pa koe nau ku nau tataha o mai. Koe tau teo peke he whiri koe ka hoko mai he tau whauto. Ki he whai ai mea koe nau ku lau koe whakatau o osi pe koe. Ka whoki mai ke whakawofonga. Whiri ka atoa me he kakai. Ai paremia. So ku tau whae mai me he whare. Ku tau waru. Koe tūko a te mokalati. Ko pau ke iai e mea sivi, ke me sivi. E taha e hu o paremia. He kai ke whai akia a mea sivi a kakai. Ma tūko tūko a te mokalata mamani. Koe kakai ke nau whiri ai kantiteiti. Ko me ena ngā au e tau ko ene hau me kai. Tako ne hau koe ki loto o ku fie ma ureu. Ai tama o ku hu mai he kau hu ko ia. O ku mahini ki he whare. Kau whoki mai reo ke whare area. E lava ke ne take whonua. Sai me whakaukau ia ke whiri he kakai. Ka koe te mokalati ia. Koe whainga mea ko alu koe ke whakaukau koe ke ai ke te mokalati. Koe te mokalati e whiri mea koe taki. Ko pau ke hau e mea sivi e ua pe toe lahi ane i loto i e. Uhinga koe nai o mea koe ke whakaukau koe. O whiri he pare area. Koe uhinga koe ka hana me tala mai. Koe i kai ke ai ke whakakau e hoi ki no pere. Kai whiri. Ai o whia maure waia ke ai ke ua e whare tonga ka pau o ai pehe. Koe angaia koe e ku. Ka pau kune pehe koe ai ke ua kau he hoi ki no pere. Lolo tonga e foi whaunga koe ni. Ai koe kutala mai koe kuta e ngata. Ai koe na ungawe ke ane mai. Sire whanga whakaukau koe ne. Whanga whakaukau ta e nana, ta e mi ngao i he ukupu i lao koe ki he ta e ngata. So koe mea koe o kutapu. Ka ki siu ku aike ne whakahua ke ia ne lao whakahua. E koe ko uhinga ke ai o kou kaukau e ipa. Hoko ate tala noa e mea koe a ki tonga. Hai koe ki whata noa ia ki ai paneka ki whata noa ki ai ta whata. O kutapu ke whaumaha lao whakahanga ke e kiha lao. Kia kupu he konistu tone o kutapu.
So ke fo ko ai ke ne fa mai ke wa ka o o ku tapu e ko ni stuto ne ko ai ke ne fa fe mai kai tari fo kia ko ke fa no fo ka ko po ini ka pa wa ku ne pe he ke wo fa ka o ku no pere fa o fare ma lunga ni ke au ke ho ki no pere ka na fa ina tole fili pare mi ahe I fare I lo wa ha ko ne ma ai ko te mokalati ko constitutional monarchy ma ni pere Kai. Yo que ne ka imagino ko I ne kala no ki la fra ngana ko na o ku kai ki ha me pe he constitutional monarchy Kai. o ko pure anga ko ni tone fra tu ke ai o to ai ho eiki ke ne to ho eiki o ku ai ho nau ka kai o ku ai ho nau ke ke ka ko fe ene ka kai so o fe hu ya ko o atu ko ke lo au ke ne to o ya ka kai o ku ai ho nau tu ku fa holo whakaluku fua koe e nau kakai, o koe ai e nau kere kere. Ko poini au ke ko popo au ke hoi ki ko kuhinga weke tau whau. Ko whehu I rewa te o atu. Tō ia kakai koe ke nau kau he whiri pare mia. Ka koe ia koe jaha no kere kere. Kono abitu ko hape. Kono. Ai rewa ke ko whehu no kakai. Kono kuhinga pe tau pe he ai ko hono kakai a hapa ai he kai no whiri pare are ai. Ko ne malolo mai ki tua. O koe Koe foi uhinga pe ki kai. Koe no pere kakai loto kakai tua. Ka malolo mai ki kakai pe. Ke tofi ai fi. Asu ke fai nga mea koe au se mau ke tuku au pito. Ai fai nga ka noa. Ta e whaka koni stu tone. Moi ta e whaka te pokalati. He uhinga ya koe. Ai koe a Britania. Koe ai koe he taine kui. Koe. Uhinga ai a Britania. Ake nau tōna ai ho nau whare ki. Whiri he kui ni. He ko hinga ko nau kere mo nau tu fa holo ko mo nau kakai lengo ko liliu ngai ka ku ia o hinga te fito pena e mauia I fari pitoto ai fo ha ure wa fa e lo house Britania nau fa e nau tore me ko nau ka no me kai fo ma ko na ka ko mo mo pe fo ngai ko me ne o hinga o ato e o hinga me ta fa ke professor ko o ko wilo pe foke ko taki I ha o me ta ka be nya ko ngai whakau ko nau whela ve ipe ko re tu ki mo ke ta toki foki ki he ke o ka te ta ka be nya o ko ai whakau ka he ni o ku alha ke he ni o fa o mai he ka kai he tai mu ta plokala mai he ku o ku ki tu olahi ho to tala mai e whakau ko ni o whikau aki pa mo tari ui accountability o ku ki whata mai fo ke tuku tuku hon o mai whanki mea mau taimi ko ka tari ui ko ataki tua ko whiri e he kakai ai ka ku whehu ia o wha o mai he fui laine ko ia ai o hinga mai ia ko demokalati ko principle o demokalati kono ngahi principle o ene accountability ko transparency ko justice ko fa mau totonu me mea ka fe mau ke to whakamahino ta fa aki ko ia ko ngahi o ku ke tala mai ke to o whangi mea ko mau daimi ko ia o ku tānaki mai kana ka te watu ai mo kouti atu ai foi whakau ko ni na ngau aki weekend whakafonga tonga tapu aki I interview na ngau aki na nto whakamanatu ai whakaeke na whai pes whanua pe mo pare mia malolo a Chris Pohiwa tapu moi na ko whakaeke ni ko ha ene interpretation ko ene whakatonu rea ki democracy pena ne pehe ia ko tatau pepe e ui ko demokalati pe e ui pe ia ko whainga hingoa kehe. Ko whairea mahu inga ia i ko accountability. Ko tari ui e kautaki a olunga ki lalo, ki kakai. Pene pehe rewa ia ka pau o ku mau pe accountability ia pureanga whakatui. Ko ki te whia mau ia ki tau demokalati. Tau pureanga pehe pe tau system lolotonga. O ka pau o ku lava o mao accountability. Hegune pehe ia ka pau o ku accountability, there must be check and balances. Pe koe ke ia pe ko ha hingoa. Ui ko demokalati pe pureanga whakatu I whakonistu tone.
But at least there is a accountability. Ai kuna fa mama fa lewa ai tari wi ka ko hinga ko hanga o ha ke te fai ha fa mama he ta fa ko ta pol kala ma fa ko ke ta mai to o fangi me ta na ki ko ya o kai ke fu ma inga ia ke ta fa mama fa na ta ki ka mata fa mama fa ta wai fa tongi ya ma ho inga nge fa tongi ya he ka ben ko ta no ki ai ko fa ampe ku wa mana pe ko mahino to ku ai fa ta la no ate he tari Ia, koe tai ho whehu, ko ho whehu i uloa kipe, koe whui whehu I ben he tari, me te aha whehu I taha. Ei, ko kai ko ia pe, ko unga pe ke ko whehu I pe fa amahe ka kai, ko ha uhinga o ku ke hanga ko ia o tuku hifo o pito pe accountability ia mo transparency mo umea ko ia hange ia ko ka fu mea mahu inga. Ka kuna upena do mahu inga ia he temokala ti ngahi. Ka ngahi principle ko ia. Uloa ki te utala noa ki ai pe te utala noa ki he mea koe na me he whapofonga tika uloa ki, e le mui koe na ke me tangata hiki. Koe. Koe e pare mia ko peki asa me la ki spohi. Ai koe whai konga hanoa. Koe mea koe uloa ki, Koe. au aki koe lea koe accountability. Koe. Koe transparency. Ai koe ngo fo idea la lahi a koe no liliu koe ata ki tua pe moe tari. Tari. Koe tala noa koe a ku ko tala noa whaka konistu tone. Koe. Ya ko tala noa whaka lao. Koe. Koe ngo fo idea koe ia koe uhinga ia koe mea whaka e ngā ue. Ko fie mau. O kusai a bito ho whehui mai. Sai pe e no whehui mau pe ke tau alu loloto. Koe. Koe mo fo ire koe ana pe ke ha mo fo ire pe he ia he tala noa ko instituto ne mo lao I he ne tuku au mai historia. Koe. He o ku iai pe ngā hi kupu ki he fo I whatongia. Foki mai au ke ko application. Koe. Ko lea koe o ku tala noa I ko he ko instituto ne mo lao me ono aho me he kaukarisio au mai ke ahoni ko lea koe ko application. Koe. Application ko e tau lea whakatonga ke ai ko whatongia. Koe. Aku I kai uhinga e ku o mai aku e whatongia ko uhinga ko o sfai kia e tala no. Ko te kumi kai ko instituto nemo historia. A historia ko instituto nemo la. Ko application ko elito ia o e mea ko instituto nemo la. Koe. Ko fai ai whatongia. Whatongia. Whatongia ki he. Whatongia me olunga ki lao. Whatongia ki tafaaki. Whatongia o e whamau anga o tu I whamau anga lahi ki kau whamau, whatongia kau whamau. So koe fo ire ai, koe obligation ia he me hau. Koe. Koe. Uhinga koe ka noa pe he koe ku tohi toke tā na whauia I obligation. Koe. Ka te wawe lewa he koe ngā aue lahi a aku ia ki ai, pia moerea koe koe whatongia. Ka nau hanga siofi koe fo irea whakakari ki koe dionti. Koe. Makatuunga o e mea kotoa pehe me hau he te mokala ati o kuuho aki ia, mo erito aki ia, mo whakafuo aki ia, ai fo irea koe koe application. Sai, koe tau hau koe ki mea, koe mea whakamamani lahi, tau hau koe ki tu koe atonga. Toi mea tatau ke. Koe whatongia o e tu I ki he ene hangahi hanga. Koe whatongia o e haa ki he haa. Ko ne fai ko whatongia pa na ku hanga ngā e ake ulea I he ku whatoke tāpe. Whatongia ke alaha ka kau, ngatu vai, manongi mausa. So ko fo ire ko whaama wea ke whakafoki e tau tātoa ke ai he ku mahino ange ia. Mahino whakaituku whakaholo, mahino whakaile tau hau koe ke kondistuto nembo lao, o ku tataki aki ia ai application. Pea o ku whakaiki ke kau filosefa o e lao, me kau politiko filosefa, I whatotolo mo tala noa I ai application ni I ene whikau aki mo umea. So koe rea koe transparency, mo rea koe accountability, koe mea whaka ngā ue. Koe accountability, koe whai taki toi foki me pia ke whatongia o ku hinga pe ai transparency ia ke whai ai whatongia ke lelei ki kau whare area
le rei ki he kakai, le rei ki he a. Ko umea ko ni umne hanga ia whakatupu e mau lahi ki he tau tā anua politiki i he anga ko e wakai mo loa. Ai koe fui whaka ufua whakarea fo koe fui mea ni e Professor Augustino Mai. Ko ene pehe la he ngahi whakaukau le rei ki tau ngau ake fui tufunga e wāwhera. Ka tau ome urea ai ko ne pehe o ku māngo kai te ano. Hala he fua, hala he uhu. Kana ne hanga ia whakatata ki he tau wha i ka veiko. Koe ne pehe ko e whai e whatongia ke whaka apa. Ke tau hi wā. Pehe mahi nā ka kano ange ia he ai e tari ui. Koe tari ui, koe ngofo i rea ka accountability mo transparency. Ne ai au whai ake nau ngā ua ka ngā ua whapure a ngā wā mai ke re soni koe accounting. Koe concept i whakai practical. Whakanga aue. O ku whia maa we tala noa ia e tangata politician mo e tangata lao. Ke tala, e kai ke taha ua tala noa whakanga aue. O mai e umea ki ene hanga he tangata accountant. Whakamaa koe mea koe toko lahi account. Ai kau ekonomika. Ma accountant na kau noa beongo fu. Ko o mai e urea tae mahino. Pea o ku whihi. E koe ku wakai koe ki he. Hange koe kata hau ai mau ki mahino tāna. Kata hau ki tā noa kone whafunga ula kia sa haspori. Ene whawhia hana koe ki hene tangata eki. Koe whai whia mau koe a akirisi ia. Hei kai pē mau ha mea pē he ia. I he ene whakakaukau koe ki accountability pē mo transparency. Koe mea koe o ko uia koe whakaamu mo nisi a. Ki a whaahinga pure anga e pehe. E accountability ka atoa hifa o lunga, e tari uia o lunga ki lalo. E tonga, ku os whakamo o ni whakatotolo he lau senturi he kau wako, me kau filosofa. O ku ikai ngā ue foi mea koe ake whaahinga e tangata. O kui kai lava ke tari uhifa o runga ia ki laro e ia e u mea pe o kui kai ko te mo kala ti ko fu mau hala mo ko fi mau ke whakamasa. O kui kai ko te mo kala ti ko tari ui ka atoa hifa o runga ki laro. So ka mea koe ne whakaamu ke. Whakaamu ia ke fo i mea ulo aki he kai ma. Ia whahinga whaunga pure anga. He o kui ai mo u mea he i kai ke tai ko poini whika ulo aki. Ko ulaki tari ui i he mea koe pure anga whakate mo kālaki. Ko tari ui ki he konistu tone moe la. Koe ai fo i rea tari ui. Kia te au, o koe ke whenga ake ai fo i rea koe ke koe whai e whatongia, o e kau whafofonga, mo e whare area, mo e kau pure, mo e whakamau anga, mo e tu whakatatau ki he lao. Whai ho nau whatongia, mahi no ia au te ki reka ko pure anga. Whai ho whatongia, alo tapi atu a whai ke lelei. Ko nau mea, ko tau ko whafoki mai he ko whit, tau kala noa pe tau mau hala, he foi mau hala, ko ai ke taringa kato ai whakalunga ki la. Ko tonu ke tala mai, he whafofonga whika ua ki e saspo hiva, ka pau koe ne to'o mene ta. Tu hui mang hapure anga o kutari tui ka kato a e kau taki kihe kakai. E ko whae pure anga ko iape a ome whakamooni e historia mo a honi o tala mai ke te au mo halo au o mai e pure anga ko iape kwa hapure anga. E koe tari koe ki ai o kai kia hapure anga ia tari ui ka atoa kau taki. Take seke he ke mau hala koe ngā hirea whoki tonga. Na ngā ue aki te aha no uhinga. Tu ki hanga no ngā uhinga whakangā ue ka uhinga whakapolitika. Political slogan. Ko ngā hirea. Na e ongo lelei hono ai. Mui ki ai kakai. Mui ki he fo i loi. O kai kia hamea te. O ki ai ko hange koe ni. Koe mea ko whai ai e tālanga koe tau pehe ko ngai whonua te moha. Koe tālanga pe o ku mui e pare mia mo i kau minista ki ko instituto ne mo lao. Koe nau whai whatongia koe ki kakai o kumakatuunga ia ka pau te nau mui ki ko instituto ne mo lao mo ai ke tatau. Whai whakatatau ki. He koe ke sio ke foi lo sika koe ia e me hala.
So ka pau te uto atu hono vete hinga whakalosika. Sai, tau tari ui koe losika e tala mai e koe hae uhinga koe tari ui ai ki he kakai. Ko uhinga e tonga. Koe hae ko nistu tone o kulua holo moe kakai moe lao. O kuna ulua holo mo ko nistu tone moe lao. Ke whakatonu hia e ai to justify o totonu ke tau whakaongongo ke kakai. E taimi o hapure anga. Koe mea ia ai pure anga i e ne whai ne rei hono whatu ko pau ke ne whai whakatatau ke ko nistu tone moe lao koe anga ia koe o te mokalati. E koe te mokalati ko ia pe pure anga ko pau ke mui ke ko nistu tone moe lao. O koe ke hau ko ia tu ko nistu tone ai ni koe nei malanga e hele e pare mia ko pekia. Kama ia ke oe wha mui ke ko nistu tone moe lao kai mui ange peki ai moe ne kau patoa. Ko ai ke tau mui whaiwhia tu ke he kakai pehe. E koe uhinga ia o ku whauai ko nistu tone moe lao ke ne hanga o tataki ki tau tōnu, ka tau pe koe hae pure anga. He o ku tau vai whai tangata. Koe ai ke tau mui ki ai mo nau tōnu na e lahi e nau mau me nau. Unganga ta e wha demokalati o kou kei hanga whai. So e tau whakuma ke pure anga koe. Koe pure anga koe ni hanga o toku ngani. O ku nau wheinga i he tawha ke taha ke mui ke konistu tōne moe lao. Ka uku as maari e mai ka te au tōna. Nau uhinga pe nau tolu ki he ngahi mea moe ulao whakanganga koe ko as maari e mai ka te au. O ku malu i ai ki nau. Seke mea koe. Seke mea koe. Koe ai ke mui atu moe halo au ki hawhahinga kau taki pehe. O tau pehe eni. Ke tau haua me pure anga mai toko. Pure anga ka mai toko osi. Nau hanga omi e nau kakai. Tau tala noa ke whainga mea koe ni ke tala mai ange e siao si po hiwa. Ko whē ai mui ke konistu tōne moe la. Na e hanga e pure anga e patoa o omi pe e nau kakai. O ange whanga fuwa henga whakamana wa he ke kakai koe. Wai moe uto onga kehe. Aia koe nau uhinga aia ke tau tari ui ke kakai. Tari ui pe ka nau tō. Koe uhinga e kou whauai he kau poto, me kau filosefa, me kau lao la lahi a mamani ke kau mui ke konistu tōne moe lao ke oua e pehe. So te haurewa pure anga koe ni. Whai tuene e ku sio ke nau u lao. Koe u mea pea koe mea lahi ai maana tōnu pe. Tau wakai koe ni. Koe whehui tonga o kou kei whai hange koe pure anga koe. Koe hae uhinga o ku wahe pe ai lau miliona e tanu hala ia ki nau tōnu. Ko wakai hipona ke tuku mai ko os whakahoko whakaofisiare mai e pare mea. Pako e ku whehu i. O ku whe whau ai minista e no pereta. Minista taha mono mai. Ya moe toko taha pe i e pāti e ka. Whe whau e nau whai hala i he hoa tā maari e ka tau siua. O ku whe e nau o ngoi ki he whonua. O ku whe ko u whehui e ko o atu. Hala koe nau whakaangongo ke kakai. He koe kau tamana nau kau he kau tari ui ke kakai. Koe nau toki o mai peni na nau iai ka atu. O ku whe e nau o ngoi ai e poate lulu tai se ape e parenia. Pe poate pe komunista. Kiki hulawa a mahi noe. Eku mamahi e kei asi mai ai. Whaka pāperi ane pe he i he pure anga ane ua o tau whongu. Ka pauna ko kuanga ko whakaukau. I umea koe no hoko. Asi mai ko nau ai pisimisi pe ia nau tō. Ko amana ki kai kehe tonga koe alu koe ki ai. He ku iai e ume ai koe wheinga ke tonu ki he kakai pe ko hai kakai. Seke umea ka atoa ko ia. O ku iai e u lao, mo u kupu he konistu tōne ku ostara mai ke ua te tau whai.
kakapau te kai kia halao whanganga ki ai toton ke whau e hapure anga. Ke mawhai ko kalatu mawhai lahi o kui he iki paremia. He koe paremia koe niu ne ngāwe aki ki he ume alelei, pe toi ngāwe aki pe ai ume alahi a maha anau tonu. Ka koe kufoki mai e tonga. Koe taimi kou tau hawai koe ke ai ma ai kakai. Hange pe koe pure anga koe ni nga tau sintua me ai. Hange pe koe pure. O ku whai e whatongia ia ke kakai tonga. Ka o ku tu uni mai ia e koni stuto ne moe lao. Pea moe regulation ni mangahi tu uni ngāwe. Pea moe transparency koe a kau ngāwe. Koe whakakau koe ia o whia mau ia ke nofo mau ia he kau ngāwe whakapure anga ai accountability moe transparency. Ka o ku toi whia mau pe ke nau whai ho nau ngāi whatongia. Ko hame ko ai ke hawe tari ui. Pea moe ata ki tu a ke ne pure i ki tau tong. O ku os tu uni pe he lao moe regulation moe koni stuto ne ai mea ke tau whai. E tonu ke ave ure a koe a tohi ake e koni stuto ne. Ka koe hame au tohi a koni stuto ne. Koe whatongia. Koe umea ka tohi a koni stuto ne. Pea te unofo ai he koe mea iau mooni. Koe umea koe ke iloa po hame me nau whangahua. Pea kumau taimea ka te au he kousio au ia ki he mau hala moe whihi. Moe pehe pena e osilea ki ai a kinisi. Pena e osilea ki ai a hai. Porque se eu tenho uma que mea coi que tari ui moe le mea coi tari ui ata ki te o si ma o ka toa e fonu a ia o ki fare la na ka no na to via he tari ui moe ata ki tua ka coi ma o hala o hanga he o mea coi ni o mai he coi foi ma o hala ko ne ai na pe ko ne o mai sa spoi coi pehe. Ko mea ko toa pena e rea ake he ne tamai o ku tapu mo ia o pekia. O ku ne hanga o mai ko ai ke me hoko. Kiki ne hanga e a baka i whakarerei ai ngahi loi mo i ka o ku hau he ngahi se tesi ko ia. Aratia e a pakapau koe ke tui. Ia kia pakai ke tui ia kia. Ka koe ke hamea pe he mamani. Ke te hau o whakafofonga whare area pa te hau koe ai mai o lau a e te tangata iti. Koe hai whahinga mea ko ia. Koe ke tui te marati. Koe hai whanga mea koe, alu ki ta whae mea koe ako te puke urea i te tangata e, ko kānoa mooni tonga. Kānoa tawa taina ke mea koe te muka. Ka aha o mea ako na ki ta moe loto hoto e te tangata e ki alo ai ko to whaami. Koe e ria to tone ke te ai kia e loto hoto e te whakakau e te tangata e. Ko te au ki ta ai mai ke mea whonua. Te kuhala au pito ia. Ini ada tangata eiti ai ko ko to kalatu o te e te hoko hame ai te ai ka te hoko e ia kai ore ko fai hari ka para no pe hau ke mahino ke ia ka ko gusio ia ko ke ko sisio so ai atu pe ko me ko fa no wa te fa no ki to o ku fie ma ke tau tari ui se ke hange ko mai ko na fo ko na ta Mare fina. Aien ke whai atu pe ke whiri he kakai me pare mia ko hinga ke tari ui ki kakai. Sio ki he tong, ka tau wha osi atu he poini koe. Ka pau e whiri, ka pau e ai e ne lao whanganga kona o kura. Sa, whiri e he kakai ai pare mia. Sa, ko ne poini kona na ai e akirisi kai tari ui ka kato ki he kakai. Ai ko foi farea foki na ne fai ai na mai seans ka pau pe e tari ui a olunga ia ki lalo o se me ai pe monaki pe o kuta monaki ka ko foi farea ko ia te ia ko kia fonga pure pe he mani e tari ui ka to a olunga ki lalo pe ke ai ka to so go fanau ane mai ki a ka ko ia ka te alge ka ko foki mai ko ki fa fo sai ka pau e whiri he kakai, ka pau. Ai, peko hai, ka tau pe he whiri ia ke paremia. Sai, ko ne algo paremia. Ko e whehui koe ku os mahino ki mamani. He i kai pe lava hataki, paremia pe paristeni pe tu, o tari ui ki he kakai, he mea kotoa pe ai whare. Oku impossible, o ke hoko e mamani, mago he vane hoko ai.
Ka koe uko ini pehe ko whi mau ke ave e tau kakaki me he tau whai ke he tau ongo i ko ngana e rea ake e hai na tau o whai. Ke o mai ke tau si o pe oku i ai. Ko e whehu i pe oku i ai ha mea pehe pe i kai. Ka te ufoki mai, Ko lawe e hifo ai pehe oku alu ke weh kata ku ngalo i au tonga ka te whafoki na kua hata. Iyo. Koe O ini na ai ke wai atu. Professor koe na ke whakataata a ki foki ai tanuhala. Na ke whakataata a ki tanuhala i he pureanga koe ni. Aia o koe ne tuu foki koe ia. Na o ai mea maari ai ke whaha wakai ki ai. Pea o hinga pe ku te whamamafa atu i he konga koe ia. He koe isiu ia kulorotonga o ku tala noa he daini mi. Hena ngona e o si o mai pe e vangi mea koe ni i ngahi mahina ko sune mo lainet koe ia kana e te kai ke whaka ofisiare. Pea koe ni ko whaka ofisiare hano whakahae ngahi kautaha. Pea i hano whakahae koe ngahi kautaha ko si mea i pe e koe pea mo i kakai muna whanongo he porokalamani. O ko si ilo katoa pe ngahi kautaha mo i whakai ki. Koe konga ko mahu inga ia ai na ute whai tohi whehu i ki he paremia. O eke ki ai pe oku iai ha nepotism, oku iai ha whiriwhiri mānako mo ha conflict of interest. I he fwoi whoaki ngā ue koe ni mo i whiri nā nau whai ki he tanuhala. Ai ngahi kautaha tolu koe ni o koe ni whela vei mo i kau minista pe mo hafua i he pāti a kakai no mea. Nā ku whehu i ki ai whehu i koe ia, whehu i tohi. Pea nā ne tāri mai ai whehu i peka ko ngai o ko mare ia ke wakai ki ai. Nā ne o mai ne tāri nā ne tā mai o ikai. O ikai ke ai ha mea ia koe nepotism ai, pea o ikai ke ai ha conflict of interest. Pea nā toi eke ki ai pea o whalala anga nai e prokiwa meni ai pure anga. Pea nā ne tāra mai o whalala anga ai prokiwa meni nai fau pe i he whonga whaka. Pea kone whaka maa popo koe nane o mai ki ai nane pehe. Oku fufi e mau ia ke a ko i e kakai ki he ke nau mahi no i le rei e mea koe nepotism mo conflict of interest. Ke a whi mau ke a ko i na tō ke nau mahi no i. He kapahe e tae mahino e fuulahe whetu kua ki ka hiri ko ia o koe ke pehe mea e ko ia. Pea nane whakapaa opo ake ne tāri nane pehe. Koe uhi. He oku kai kia halau ia e mau. Pea ko ia ai oku mui pe nau toriki he lau oku hao pe mea kotoa ia i whi tanu hala. E ko tui pe mahalo koe konga ia na he rawa e pare mea ke ne hanga o mai ki he konga ko ia ka oku. Tau kei hoko at pe whoke a te peiti ia kakai. Koe hao wakai ki ai ki he konga ko ia. Iyo, koe poini ulo aki ko ene pehe o ku whiema o ke a ko i kakai. Koe poini e ta. E ma o ke a ko i kakai ke nau ilo ai mea o ku nepotism pe whiriwhiri mānako koe mea o ku ikai ke whiriwhiri mānako. Koe poini e ta o ko to o mehe ene mea ko ia. Koe taha, koe asi mai ne pehe o ku ikai mau hala. Asi mai koe ke o ku ne pehe o ku ikai mau hala. Diai mo e poini hono tolu koe poini ko hono tolu o ko whietana ki ko ene hai kapa. Kapu moia, kai malawa ke ne hanga whakatonu hiai a ene whai hala. Wetaki. Kau whokia. Kapu moia ka ne hanga o whakatonu hiai. He koe kapau te tau ke wate uhinga koe. Ulo aki. He ikai ngō fua i ha temo ka lati ke whai e fo i mahe koe ia. Sai, tau sio whakai principal. Whakai tūtu uni, whakai tō onga mo ui, whakai whakotūtu. He ikai ke hanga e ha temo ka lati e ha paremia o whai e fo i mahe ko ia i mamani i e constitutional monarchy the republic.
Koe. Ai ko poini uraki. Tara mai e hataha i he ahoni, i he tua constitutional monarchy mo republic democracy. Ko spai hafo i mahe pehe. I hafan. Toto nia ke hau hataha whango ni he kong talatu o te kai ke usio au o ku tapu whakala. Sa, tuku iai. O ku ikai ke hanga he lao o tu oni mau peka tau tolu ki he mea ke tau whai. Whai ake, kuai o mea o kānaki mai ki he mo oia tangata. Koe lot, koe morali, koe concernis. Heku whamatala Professor John Anderson me whai ako koe a Professor Pakaheru. Koe lahiange koe e tau whao e ulao ke ne tu oni mau peka ki tau tolu koe whai whakapōpulai. He o kuia e mea koe atamai lelei. Rationality. Se koe o mea e au koe ke whakahuia he la. O whakahu pe ia koe mo au. Koe rationality, koe decision, whakapoto atamai lelei o ku hao me he tangata. O kuia e mea whakamoholai. Se koe o mea e koe ku tuku ke heange mahina mai o ku kai kia fo i lao ta pau ia ke fo i bahai koe nā ka pau koe mo nia. Ka kou talatu tonga, ka kumbe lao mo ko nistuto ne. Ka ka hanga wakiri hake lao mo ko nistuto ne e la vea fo i bahai koe nā. Ka ku malawa ke loi mai e pare mia o tala mai. He ku o stuto un meh lao he ko nistuto ne e tau bahai bahai. O kune o stuto un mai e tau whai patongi. Ka ke he te tuku a ngea koe na kune tala mai koe ke hama. Ka pau o kui kai kia halao, moha kupo konistuto ne. Ke me hanga tari ai mea kona kune whai. Pe oku fie mau rewa ke toi whai e sau punu pe mea koia. E koe fu mea lahi nai. O kui kai koha mea nai ke aike to o maa ke ni tala noa mai pe he pepa tau pe atu sa ia kuke moni i kai. He ko ku whakakau kau to tonu koe aku ke he mea koe na. Ka pau ku kei tō onga pe he mai ai u pure anga koe. Ko whi pure anga nai o sto onga pe he. Kau ki iafu. Ko pure anga, ko mea whokai taha ko tō ngau kisi. Ko tau alua ka Lord Severi, sai. Te kai ke whai Lord Severi fo i mea koe. Kana ane whiri mai ene kakai. Ki he minister. Nai ne whiri mai ene kakai, ki he umea na ne whiri mau. Tau hao koe ke alo tui waka no mea tatau. Kana te kai ke whai e tui waka no hafo i maha. O kuhingan ki he maha e koe. Koe tau hao koe ki he paremia koe ni ko pekia. Koe wahe na ane whai na ane wahe eia ki tua. Ki he u potu ngā oe na ane whiri mau ene kakaya. Koe whangafu wahe na tātua poto. Whamare mai. Ke tua tonga. E pare mia koni. Kana ane whiri mai. Ai kau minister ko hono whamiri. Na ane whiri kau minister ko hono whamiri. Pena ane whai hange koe mea koe na ane whai popua. Fupa angalahi koe au kei whai whakatotoro ki ai. Pea moe ha holo ene whakahu holo e o mea ko sta anoa ki. Sai, ko whakawanaki koe fo i tolu ko ia. Koe COVID hae fo i wahe. I he loto kabineti. Ko pare mea koe ko osi COVID hae koe ne umea na whai tua mo umea na ne whaka inasi ake kakai ma fu wahe. I he tau ka anoa wahe wahe paa. Fu wahe na na anga piven, paua piven, piukara. Nga wahe nga fo ware ke whai tonga. O anga se pita. Tuane toa. Whaka pāperi ane mone, wakai aku me loa. Koe fua hoko ni hame ape he mata aho atahe kabineti i he foi pure anga i tonu koe. Ia inga he tono no ia ki mua ai o pure anga koe koe ke whanga ua ia. Ka koe foi wahe koe ni. Taka pau koe ke lawea halao hange koe ni lau. Koe kulau koe aku kumi ai lao ka atoa mo ko nistuto me o kulave fo fai.
tuku ke heange ai tau whai ake tau atamai vere. Ai fu ka kai na to tonu ke ave me so ta mai ka pau ko po kiwa mene as fo mai. Kai ke tu yana tau ata ina fo ko hai fa na po kiwa mene ko ia. O kulahi ka kai tu apa kulahi ka kai ko na ka ta ma. Pe kulahi ka kai pisindisi lava. O ko poini ko ongo I fa mo lare ongo I fa ata mai mama. Ongo I fa konsenisi. E ave ki tu a me kabineti tu ko ke hange lau lau e tonga. Ave ki to me he kapneti. Ko nipotisi mina tene to ti fain ko he ne te finishin te nipotisi. Poi fili mana ko. Ai fu lau miliona ko ena o ku vahe I pe loto. O ku tapu ke to o e minista ha konture ki pe he I loto he te mokarati. Ko ku konture ki ka toa ko ena. Ko u kontureki ke alu ki he kakai. Alu ki tu a me he foi se kolo o I kabineti. Ako hono wha matalai uhinga pe he pe ia kapau pe he hata haya o kuhala. Ta ku ia e mea ia ku whai ke he ai. Koe ki hange koe whafonga koe ko Lord Nuku. Ko kunofo whakaukau at ke he mea koe ni tong. Talo ene mahina mai ko o stuku mai. Ko pe he. O ku whewhe, ai whakakaukau ai egina o pere koe ni tapu koea. Ke ne toko kontureki koe ni. Kai mea ke nau ai peheni. Ke nau hanga pea o atu ke nau kau ngā whodonga I tua. Ke ki I asmai o ki whakasivilise. O tonga pene kabineti, hao e kontureki tanu hala. Kako haina ne onge ki ai e ha whangatuku. Ko eiki paremia. Toi mea tatau pe uhoko. O atu pe me he Mario Minister. Ki hono hoa. Oku. Ki toi ilo. Pe whamatarai. Ka koena. Talange ki ai. Ko mea koe ke toi tohi atu ke eiki paremia talange. Whakamatalai mange pe koe hae mea koe whiri mana ko I taimi o kute heka I he sea pe kute mea he sea. He o ku whoaki pe e maa minista e ta. So ka tau sio peke whai whoaki. O ange maa minista e ta. O ange maa Mario minista e ta. O ange maa tama whewheka I he paati pe koe nauto. O ku tapu ia he ni ke aluha U kontureki pe he, ko uhinga hai koe lau maari e o te makara. Pea ko ne hoko koe hawhi alaki pe he ni o tonga whai e fu hopo mono te turi e whonga ko ia ka he kumalawa ke hoko. Ka koe whi ke isi hai ni o tonga hoko koe ke isi e tua, koe ai project e tua. Ko eni, koe whawhonga whare ene aria ai project e kautaha e tua. Ko eni, wahe pe. E koe ku whakakaukau to tonu koe ke mea koe ni tonga. I mahino ka te au e ko nistu tone me lao me te mokarati. Mo e whai ki he tau whakakaukau lele. U whanado e whakapa. Professor Kutui mahalo koe konga mahu inga ia ku ta o mai ki ai. Ko wakai hake ta taimi ko ose ta taimi ta ni mika ko te tuku atu pe ho whainga maari e ko ngaha ku ta ko ose ko ngalahi a honi ku ta tala noa he whanki isi whela ave I pe moe ka venga ko ni ku ta alu ki ai ki whare are ya ka te atu pe whainga maari ka te koe ke whama opo mai ha konga te ke fie whama opo ke ta wha osi aki pia ta toki hoko atu ai I he wika hau e ko tui ko ngai ka venga mahu inga apito e nia no tala noa I pia te tala noa I loloto pe. Ko e tuku ke hange ai umea lelei ko whai he pure anga ko e ni. Ka koe mea koe ne kuna o tonga whai he taimini o kamata ke aslahi mai o mea. Kia te au o ku whamamahi au pito. O whamamahi au pito. Pe ka pau koe anga ia ngā au e koe na whai he tau e whanoa ke tau wau mai ki hatu unga pe henu pe a kai te ilo ia pa koe hako ai mea ke to e whai ki e pena tu unga pe henu o tau wau ki. Ka kou whia whaosi e tonga Koe.
E mea koe kou nau whakau ki ai fo I whaunga koe ni nā tauhanga tuwhunga I ke tau hau ai. O whakamōmua ai fo I whaunga koe tau whie mau ke ai te tau kau. Ki hono whakarere koe o pure anga I he whaunga. I he tau whie mau mo whaunga koe tau mui ki muri. Ka koe mea koe ko wakai ki ai. O I kai ke tau lava o whai, pia o ke iai pia mo ula o ia o whie mau ke tātana ki ai. Pia na e whehara aki pe, ai ko I tufu ngā ia, pia koe tau hanga nia tau tolo o inu hono ngāhi haa. Koe tau wa o mai ke mea koe ni koe. Whamana wahe ai tau manga to tau toru e whai ngā whai hala koe ni ko tau wa o mai ki ai. Ko hono taki mai ai o mea ki he mawhai pure mo hono wahe maonga mo ui ke ai ki he mui I mai a koe o te mukala ki kakai pea to e whakamau muta ai u I wheke ko nau pure I koe ai. Wa koe whehui whakaosiko ko ai atu koe na ko whakaha mai o kutu mai a tensene are ia o popo ke u mea koe na. Koe ke o hanga mahino ai uhinga ko ia ka koe mea koe o ku asi mai o ku I kai rewa ke whai e whatongia e whare area. Ke nau hanga nau whatongia koe ke nau hanga hunu mai ai kapneti pia ku I kai rewa ke whai whatongia e whakamau ke hulu I mai fo I mea koe ni. He kai ke nofo historia o tau whai ki he nofo katonu hia I mai he a tensene are ai fo I mea koe ni o ku I kai ngofua I mea koe te mokara. Pea koe mea be o ku hoko, koe mitia mo I kakai o ku toe I fo I mea koe ni o ku hoko. Ka koe ke u ilo pe whai hano tuki wheteka atu he kakai pea mo I mitia ai fo I mea koe ni he kuwhie mau ia ke lulu I pure anga ia I he mea koe no ko tonga hoko koe ni I ngai whaunga koe no whai ake nau mai. Mehe civil society. Koe fo I konga ia e taha koe tau kala noa ke ma whai pure. Mehe media tu ke he ange ai overseas consultants na kano ke ai ka moe piwo. Koe media moe society e koe uhinga ka pau ku tala mai ia e nau tolu ai fo I mea koe ni o ku lelei. E toi hau e pure anga o nau mai pe ia ki nau tolu. Kai ke he ko tui pe e tonga o ku ki a tātou e whakaukau pe ia toi foki pe ki he whakaukau o e whakaosi tala noa ki whatongia e wharearea mo te whiri. Pa mo whiri o e kau me mipa e wharearea. I he tau, ka tuka e whamalo a bito ki e whangamare ko nipa ko ofat ki au e kutaina mea mai. I o malo a bito e professor Tokita Sisi o Laftan, ko e ki mua ke ta mawai he ahoni, ko e oku waibe e ni he kau whanongo ku nau talamai o ku ke kau anuku, ke kau ahai te ria na whaha mo ua mo mea. Ka ko tui mahalo ko tala noa o kuta whahau ko tala noa whakaluku fua I mi he taimina na elestisita ai ngahi kautaha. Ka koe ne tuu ko he aho ni, ko ngahi kautaha ko ia o ku na e whuaki ki ai e he pure anga ai totonu ki hono supply ko koe makamaka. Ai koe nau fui supply be makamaka whetuku mi he nau makamaka ki he whetuku whae tanu hala, peto ngahi kautaha ke he ia o ki whae ngā ue ki ai ke nau whae ngā ue mo warita mo he mea ko ia. Ko ngai kautaha ko kautaha ko island stretching ko kautaha ia a whaka osifono vare. Ai ko whoha ia o lo nuku. Ko kautaha ko city engineering ko kautaha ia saia mo hau. Ko kautaha reo no tolu ko Inter-Pacific Limited ko kautaha ia a Inoke Vala. I he lesi sita ko ahoni. Ka ko tuka ngai whakai ki ia ai ko nei whae lawe ki ai ko kautaha ko whaka osfono ko kautaha koe nai tare ki tai a lot nuku ia ki mua. Pea o sto hono hingoa ona kai
mihi ngai tale kita ki mo ke fai ko ni ai fa ngau ko ni pe ko ka ko Inter-Pacific Limited na tale kita ia e tua te lavlav pe ku sto mo I hono hingoa o naia kai tale kita I no ke wala ai ko me mo onia a I ngahi ka taha ko ni te ria ka u whanongo na ku ahani I na pe whaha mo ua ko ngā ko hala e mai wha matala pe ka lo nuk pe ko ka ne tu u ia professor ai ngai ka taha Io, kau tāna tua o si atu e toka, Koi. Koe hau koe ki moa I hono tuku mai ai ngahi o ngongo ko ngā. Ko nuku e tua te lavlavu pe mo saia moia. Sai. Koe ahoni ku tuku mai koe foha o nuku. Pe mo ino ke Wala. Ino ke wala. Kana e tare ki tai a e tua te lavlavu. Aia koe foi waha koe na naura ki tuku mai na lahi foki ai o skamata whai ai mamahi kakai. Koe ku wakai koe aku, oku ikai ke aha ke. Koe ngahi hingoa aku ke ka koe foi whiri mana koe fo hae o nu. Na ke na o ka koe fo hae a fo halahi anu utapu koe. Oku awe ki ai. Ko nuku mohono foha aku na ke ka koe foha o nuku. Koe aluka ino ke vare kako ai tua te lavlavu na itare. Koe re eisi I pe ki he re eisi e ki he ka koe foi whiri mana ko. Ia tu maurewa saia mohe hau. Tu maurewa. Kato e whai atu hau whakatotolo ki ai kau koe ke whia alo au ki ai. E tu maari e ia. He koe whetongi pe ngā ingoa mo e kautaha re sisita ka oku kei. Ka whai ata whatotoro ke kautaha koe ai no ke vare. Pe oku kei ai ala vlau pe ikai ka oku. Ka koe kautaha ia nai I ai. Pia koe kautaha koe. Oku ikai ko nuku ka ko hono foha. Koe hae ke heke. Koe hae ke heke koe foha ia o minista ako ia. Mo e no pere ko. Ai ka ne ke na ta no ni potisi me utapa. Ka oku ke tu ma upe au he poini mo lo au ko e fai hala ho ata ano vai pe he ma fai I he loto pati pe ko ia pe mo loto kabineti. O me e ko na ta longo ai o pe he o fai pe he ai tui mo no fare I he talanoa ki he passport I he talanoa ki he satellite. Ko e ni ke I whai pe. Pea ko whamalo ato no te whamalo. Whamore at ke kakai ko e na o kui kai ke usio au ke hake he. I he fo I wahe ko e na moe mea ko e na ua ki tuku mai. Ka ko whamalo. Malo apito e palofesa ko e lawa ia e ta polokalama tofunga fonua alo au ki he ahoni pea whamalo lahi atu I he kei mautaimi neongo ne fanki palapalema fo teknikare ka ku lava le rei polokalama he ahoni pea whamawhana lava le rei whahoko e polokalama taradara whare ko ni me ta whaake e ako ki he ngahi mea whapolitikare o kulotonga hoko ho tau fonua pea te tato ki whelongoa ki pe I he taimi tatau o e monite wikahau taimi hoko ai ua, te tato e whoki mai ai hoko atu ai talanoa tufunga whanua alo au, ka e malo abito ai whakatalanoa ko whahe ahoni. Te whamalo atu pe ki kainga kotoa pe, ki motolo kotoa pe ko mo mamatai e polokalama au tau whea, pe ai pe mo e tokolahi te nau toki mamata he ngai polokalama koe ni, I hao whainga maari e te ki toki whoki mai o mamatai e ngai polokalama mahu inga koe ni, whakamalo lahi ati ki tiki motolo. Mo to e mea mai pe I he ngai polokalama ka hoko mai ko a pongpong ko e fitu e fiafi ko e tufunga whanua ia ko langa whanua ia are mātua pea I he tua pure lulu fitu e fiafi ko e hoko atoa e polokalama talanoa politikare ko taimi anu silani. E profesa kata amawa ia I kau toki whakahoko atu e whanki I tuwaki ko e tuwaki me whanki kau sponsor me he ngahi kautahe tolu kuna sponsor mo whapaanga ngai polokalama
o whahoko he ngongoni, ke o ato na ngai tuaki ki whao sea ke ta plokalama, kata mawai ai tato whilonga ki he monite wika au malo a pito, Professor. Okolaya. Ofat. Koe ngongolele e nia ki loto Aotearoa. Kainga tau, ka pau ke whakaukau ke whitongi a hao merere aki ha merere fo oue kuonga. Koe Chimana Wholesale Autos o loto o tahuhu, ai kaudaha mea lele ko fuola tau, e nau toko ni ho tau kainga Pasifiki, o ta tawa i be koe hatu unga o ke iai. Ai ai ne whaka ofa e nau mea lele fo ou, pe te maa o whiunga, mo ta wivi whapanga. Koe Chimana Wholesalers o loto o tahuhu, e mao toa e veni 4-wheel drive, kehe wau ki he tau wawhi wanoa. Veni whamiri se avalu, se hongfulu mo se tahaua. Peka lau ke mau ka oua, whaka of atu ai merere. Whatonga iang e mau kalasi veni manakoa ki he whamiri koe Mahintra tau wawhi wanoa. Oku sea fitu, alu ki whale lotu, pe kakaha mo unga ka me koe laulo taha onoanga. Pe se te pe ona point hiwani mai interest ke totongi whafoke. To orewa ho telefoni o ke rea mai ki he noa walungi au wha ono ua taha, pe te au tono mai pe ki he whika ua walu o e Atkinson Avenue o loto o tahuhu. Chimana Wholesale Autos i he noa walungi au wha ono ua taha. Ko tau pehe pe South Pacific Loans, pe ke manatu I lewa ko Sitalek to Bowia pe mai kautaha no o e whakamaui a ia upi iloa ko South Pacific Loans. Ko e kautaha eni ua lau I tau e nau tokoni a tau kainga tonga mo Pasifiki I loto Aukalani Nuusila. Oua na ke tuku ke fuwhainga tā ia, mo lo me kina koe e ngahi mo ua mo e pila kehe. Lolotonga e tau whewha uhi mo COVID-19. He ko osi whakanau ka kato a South Pacific Loans ke nau tokoni koe. Iha whahinga taimi pe, hoku ke whia mau sēniti ai. Ke hau ka venga whawhamiri, ka venga he lotu, whia mau sēniti ki ame ki tonga. Pe koe hāpe hau whia mau sēniti, whakawawe. Koe South Pacific Loans, pe tene lava, ke ne tokoni koe. Ka oki kai ke tui mai, pe ke to orewa ho telefoni. O ke taila ai whika o I whakamaui, noa walungi au, walu, hiwa walu. Pete ke au tono mai pe ki ha mau ofisi. I he whika ua o e Cavendish Drive I Manukau. Pe ko e ofisi I he whetaulaki anga o e Mount Wellington Highway, pe mo Penrose Road I Mount Wellington. South Pacific Loans, I he noa walungi au, walu, hiwa walu. Beautiful Tonga, okay, lere mawhana I bea program a ahi, mo whakamaakolo ai Beautiful Tonga I he otongani. I kai ngata ega o whai pōpōwangi e he kakai o ngahi tukui kolo, o tatau pe me niua o au mai ki tonga tapuni, ai ahi kolo tonga whakaofa, tau ke maa mo matawa mau pe. Toku kawe inga aki foki e he tak mamata ai Beautiful Tonga, ke whaka ai mo whakaivia kakai, pe mangahi whamiri he ngahi kolo ke tau tō ai ngahi akau mpakara, matala I akau mo akau tupua pe ke tauhi ke maa mau pe mo lanu mata ho tau ngahi atu. Ke konga pe ia e tau whakamalo sino mo ilerei ke tau huo, tafi, pe a hiko veve I tau ngahi api ke maa mau pe ke tau latai mo manawa I a ea o maa mo fo ou. Na ko I whanau ke whanawhana mau pe ki mo ai mau mea takoni, kai lava ke tau mo ilerei mo hao me ngahi mahaki tau te fito ki he COVID tahiwa o ka o mai. Kau mai ke tau Beautiful Tonga pe tau hike maa mo lanu mata mau pe he koe tonga ia o tau lau kau mo pore ai. Beautiful Tonga o ku atu eni I hanga lelei ai Tonga Tourism. Fasi ai
Fisirina e pea, wingi pea, ke ofa. Ki umutanga, mo ono kakara. Fasi moea, mo tamamana. Wisa e mea mama i whai loto, e te ui. Ui no ape, e lawa mai e ma iri e mata, i e whare oe ofa. Si ueri mahu inga sila i e te o whakapua. Si ina i tingi ke, e naniwi ai. Koe ware anga e te o whapeta e mana no i e kua. Te ke hange si a, au ka hoa si te. Ke koha toma, tai e moni. Te hokoko e te sia te kere si oi no fotai. Ana tula e ne whatoa a sini sini mo piu. Oi au e, asi e te tangi roto e mapai. Te kakalai kapu e koto sauna. Sia si ue, o lauto e mani. Lau kaupana, ia e te nofo mama. Lau kaupana, e te nofo mama. Hangina ai e wakaakaya whikei. Lua anga e kaka i a poha. Where a whea whaaki te uarea i e mana. Wheru te ni e mahe o motu loto. Puta anga e te ewa i e kina kai whope. Kau utu fia lo i mata e te awhanga mai. Wisa e te awhanga mai e mōna maha. E se ni e katalana apa ani e na whako. Oi au e, asi e te tangi lato e mawai. E kakalaka puni koto saua. Sia si ue, o lauto e mani. Lau kau ana, ia e te nofo mama. Lau kau ana, ia e te nofo mama. Oi au e, asi e te tangi roto e mawai. E kakalaka puni koto saua. Sia si ue, o lauto e mani. Lau kau ana, ia e te nofo mama. Lau kau ana, ia e te nofo mama.
manatu i polimisia aloha asieta koloma upima kuo fua tonga monuia lave ai si kita paeani tequila si ishitaka e mai moa ki o tumuri o taria mei koile ma hontalani asieta suvenia foaki mei isisi toketa oeau whakalangilangi I teni o ofa I he kolope o inasi ya isi I o tu ferenite amusia si ila ie o whakatangani te ke hota langi kie whakatete si isi kaka e mai moa ki o tumuri o taria mei koe mahona taloni asieta suvenia foaki mei bisisi toketa oeau whakalangilangi si I palataisi a Pasifiki tonga halapaini o ke malama o whakatongona o tuutaiki e whaikuonga Filaupe he koe helo o tuanga ofa si ishitaka e mai moa ki o tumuri o taria mei koile ma ona talani asieta suvenia foaki mei bisisi toketa Ishitaka e mai moa ki o tumuri o taria mei koile ma ona talani asieta suvenia foaki mei bisisi toketa
Toca